Malo le soifua manuia, usimai al whaafonga, talafo ala Radio Samoa mole nei tae au. To muatu I talo leso wharaile, ua pepese fia le Wiggles, wa maua potu e o mai whaanofo e se ai. O le masino mati, o le a amata malanga ta amilo ai le Wiggles I le tele o vaenga o New Zealand. Ma oni whaafianga na amata whaatau mai I a Novema o le tausanga ta aluai, pe paulu fale. Ai whaato asu e nai vai aso le imamau atu se no fuanga e whaanofo e se ai. I tala le Herald, o le tali leo le tuse le Wiggles na tu ina aloa ia mai le malo e whaatalo sangai moni o lato potu. Ai mai le vainga fe malanga inga e na o le toa se fulu le ana whaatalo sanga mai a o le isi toa valu e le ai. E lua se fulu kone seti le au whaafia mai au se talia o lo fua e whaia a o iai to tonu a New Zealand. E le ima mawatu na sawai reporti wa le aini ava no fale tali malo ma no fuanga o lo whaonga ina e whaanofo e se tangata mai fafo. Ma o le talia o le tala sanga le Wiggles o lo watu inatu iai vouchers o potu o lo whaava noa mo fuanga whaavavave. Ua whaeloa mai isi no fuanga fau na sia le tamamalo na whawhine lea wa whaamaonia I le COVID. O I la ua nei mai mātua au kilani e whaamaonia wa te amal whaletali malo o le Pullman I au kilani lava. Ma o le aso ana nafi na whaamaonia ai o le vairusi mai Afrika I saute lea fo wa mawai. O le isi valu no fuanga o toe whaopopo I le lisi na whaeloa mai le po le aso lulu e au fiei supermarketi whale o loa ma Pampensini I no fuanga I Orewa, Rosedale, Silverdale, ma Northcote. Ma o loo maua le atoanga o le nei lisi whaapea taimi na asia ma tu uai I lunga le upenga tawha ilangi al mtanga luenga o le soifua malo loina. O le tamale amalo na whawhine wa to tolu I ai cases sa no nofo I le Pullman e maua waitua I le community. Ma o le o tau fia I le toi awina o nisi e whaanofo I se lea whaletali malo I le taimi nei. O le so o ai o nei cases I to tonu o le vai aso le nei, ua sauai ma le tele o suinga whaapea teunga, ma I se o tonga mua o le ua va ai o le a whaia siaki follow up I le taimi wanga I ai itua I a inga, I la tau o lo whaanofo I sea, lua, ua whaatala sanga mai le taitai o le atunuu, e ta tau na whaia se suenga I le whaatau tainga o au nanga I to tonu o le whaletali malo o le Pullman, ma o se tasi o whaletali malo o lo whaanofo I se le to a tele mai fafo. Tolu, na whaatuai na whaeloa mai le mtanga luenga o le soifua malo loina, le whaamaonia o le tamamalo na whawhine I le pō le aso lulu. O mai le tai au na nafi, ai sau whaamtalanga, wa le fia le minstyle COVID le vave o na liki I tua o whaamtalanga, o le whaamaonia o le COVID o le tamamalo na whawhine ae ele I sau, mai le mtanga luenga o le soifua malo loina. Ai o mai le fia na nafi sau no le taitai o le atunu o Jacinda Ardern, e nate mo o mia se whaamalamlamanga mai le matanga luenga o le soifua malo loina, pe ai se ana whaatuai ona whaalawi lo whaalawa I tele. I le taimi nei, sau nol whaatau silo soifua malo loina, e le o iaini whaamaoninga wa pepesi I tua o community, pau o lea o lo o whautuaina I la tau na asia no fuanga o tā ua, e a ngai mo siaki a wale puipuinga o tātou uma. Na vave ona toi tāpuni e leo le Information Centre I sautio kaua I Northland ananafi. O le nei no fuanga, na whaatua e le tai toki rau Border Control, le ana whaavaina I le sa avea mawhaipule, hone harawira I tāwhata whāne o le awala, e tu ina tuai whaamtalanga I tangata whaatatau I le COVID, e whaapia na amata whaatu I le iwa I le tai au, ma e uisa iei leo, lātou tele I whaalawelawe ane. Mi tai petu sa le tūlai sfurmalitasi, ai toi tutu atu loa leo ma tāpunia. Na le fia I malwhaipule, peitai, paule talia leo, o le whaatanunga na sau mai lunga. Ua tala sanga le li whaipule le ofiso leo, mo se whaatangana, e whaawa wailea au nanga mo tangata o le community. Ma o hone harawira, o ia lea na mua e whaalawi loa ina le whaamaoni o le tamamalo na whawhine, I le afiafi le aso lulu, ai muli sau mai le matanga luenga o le soifua malo loina. O lea ua toe whaaupopo e au se tālia le isi tolu aso, o le tau fia le tu mau o le saolotonga mo tangata kiwi o lo tau nu watu. E fitus fulma le lua I tu la lea fo e ua toe whaelo mai, whaamoe e mai ai le tu lai whai le afiafio le aso sa alo manei. Ma o le toe whaaupopo aso e te tau weona whaanofo I sea uma tangata kiwi tau nu I au se tālia. Ua toe sa wai le mai a mau o whaamaoninga, o le tamamalo na whawhine na whaelo mai le pō le aso lulu. O le ave se ai o lea sa o lo tonga o lo na winga, o le aanga I uma I lātou e whai malangatu I au se tālia e whaanofo e sea, mo le se fulu wha aso. Ma o se whaiunga o whaelo mai e tusam whaamtalanga le so upu mai au se tālia I lunga le Herald, o le papolenga lava,
O le vairusi mai Afrika I saute, le ua maua I tua I le community a New Zealand. A whai eto e sau nisi cases fau I tua I le community I le vao le so, ma le aso sa, o lona winga I ono toi whaopopo e au se tālia nisi aso. Tala muli muli o le tai ao, ua wha ma vai sui whai pule tamaita I to alua o le New Zealand First. O Tracy Martin o ia le ua wha ato wha mai, ona ilona tali tonunga, e le wha ata uai o na ia tali tonunga. Ese ia Martin, le fo I walu ese Jenny Marcroft, ripotia le Herald, e le o whaingofia ia Martin, le whitai ia I malu I tau totono le pāti. E ala lea ilona langona, e wha atua na I le taita I ngā tina, e pe o le New Zealand First lava ia, ua na o se kalapu mua lii. O Martin ua se fululua tausanga tālua na iei totono le New Zealand First, ma ua whailoa e le I whailoa ina ia Winston Peters lana wha mawaenga, ona o le taimi muli muli lava na whewaa ai ai o le whaanto a umo le whainga pālota. O le New Zealand First, e le toi fo I mai le mai ai o le pālota, na o le lua tesi ma le ono pasene na o lātou mawaina. Tala na o le nei tai au, manuia te le nei aso.